Aleksandre, da li imamo vezu i da li nas možete čuti? Ja vas čujem, da. Čujemo i mi vas. Izvolite. Od ono što do sada znamo je to što su oficijalne informacije, to je da ima 59 poginuli gosti u diskoteku. Pomeđu ovih poginuti ima i određeni broj maloletnika, ne znam tačan broj to od oficijalne informacije. Preko 155 lica su povređeni, a poginuo je jedan policajac koji je radio, kako što je rekao ministar unutrašnjih poslova, koji je radio baš ovo veče, je radio na raciju tog objekta i proverka tog objekta. Ono što drugo je rekao ministar unutrašnjih poslova je da do sada su raspišani međunarodne poternice po najmanje četiri lica, a priveđeni su više ljudi za koji ne znamo tačan broj, jer ni javan tužioc, ni ministar unutrašnjih poslova nije hteo da oda takve informacije, jer se radi jer je istraga u toku. Ono što jeste tužno je da se radi za mladi ljudi koji se vode od 15 do 20-25 godina, od kojih je samo 35 do sada identifikovano, a ostali su van mogućnosti su organi za sada da identifikuju ostale ljude. Tako da možete zamisliti za kakva tragedija se radi. Dodatno ono što imamo informaciju je da Vlada Republike Makedonije verovatno će da proglasi 7 dana na žalost i da do ovaj trenutak čekamo i premijera Hristijana Mickoskog da da svoje informacije, odnosno da izađe ispred, da se obrati javnosti. Ono što je neoficijalno za sada je da se radi o broj poginuli da je znatno veći od ono što je oficijalno, a to je špekulise se u ovaj moment neoficijalno, opet da povtorim, za oko 70 poginuli lica i još najmanje 100 povređeni. Do ovaj trenutak se radi i još se radi na objekat, još se sanira to tamo za da se vidi da li može da se nađe još neko telo. Aleksandre, hvala vam na ovim informacijama. Mi smo uspeli sve da zapišemo. S obzirom da su u studiju prisutni ljudi iz struke, kako novinarske, tako i bezbednosne, imamo jedno pitanje za vas. Blažo, izvolite. Gospodine Aleksandre, moje saučešće primite. Želeo bih jedno pitanje da postavim, obzirom da smo čuli da je koliki je kapacitet te diskoteke, obzirom da imamo 500 ljudi. Da imamo 1500 da je bilo prisutno. Do ovaj trenutak niko ne zna koji je kapacitet te diskoteke. Ovaj objekt se, od ono što sam mogao da saznam od žitelja koji žive oko objekta, je da se taj objekt nekada koristio kao magazin za pirinač, pa se onda readaptovao da bude sad diskoteka. To što je za sada poznato, ali nepotvrđeno, je da se proverava u ovaj trenutak da li taj objekt uopšte ima licencu u Makedoniji, jer imamo zakon za eksplozivni materiji i zakon za promet eksplozivni materiji. To znači da svako ko hoće da koristi pirotehniku mora da dobije sertifikat i da položi ispit ispred komisije MUP-a. To za sada, od ono što imamo kao informaciju, to za sada imamo informaciju da takav sertifikat ovaj objekt niti firma, niti vlasnik, niti vraboteni tamo nisu imali. Dodatno, ono što je problematično, sada se proverava je li ova diskoteka uopšte imala bilo kakvih minimum standardi i uslovi da dobije licencu za diskoteku, jer u Makedoniji postoje standarde pre nego što ovakav objekat dobije dozvolu. To znači da treba da ima izlaz ili ulaz od minimum metražu, treba da ima pomoćni izlazi, zadnji izlazi, treba da ima protivvatrenu zaštitu i tako dalje. To se sve u ovaj trenutak proverava.
ono što je neoficijalno sam već rekao. Da, izvinite, molim vas, samo jedno pitanje. S obzirom da ste rekli da je jedan policajac poginuo u požaru koji se dogodio, da li je racija bila u toku, odnosno da li je neko već pozvao policiju kako bi regulisao veliki broj ljudi u diskoteci ili nakon što su videli da izlazi neki dim? Da li je policajac tu bio slučajno, da li je bio neka vrsta privatnog obezbeđenja diskoteke ili je došao na zadatak kako bi regulisao masu koja se tu to je nalazi? bio, od ono što smo saznali, od to što je rekao ministar unutrašnjih poslova Pančo Toškovski, to je rekao da to je bila koordinirana akcija u više gradova u Makedoniji. Znači nije bilo samo u Kočani, nego je bilo i u Bitolja, i u Skoplje, i u Ohrid i tako dalje. Tako da oni su bili na jedna vrsta zakazanu raciju, znači da provere objekte. Ono što je problematično sad ovdje kod nas u javnosti je to što sve je u redu, mislim, kad pričamo o racijama i proverkama ovakvih objekata. Pitanje je sad, se postavlja zašto do sada nisu imale ovakve kontrole. Da, pitanje svakako ostaje otvoreno. Ako mogu, Aleksandre, još jedno pitanje da postavim, upravo to što ste već krenuli da pričate, zašto do sada, kad se zna, ovdje se naši sada umetnici estradni koji su boravili u toj diskoteci tvrde kako pirotehnika nikako nije mogla tamo da zbog toga se izazove. Pa nas to zanima kako do sada nije proveravala upravo ovo što ste rekli i policija, i vlast, i inspekcije tamo koje postoje, da takav kapacitet da prolazi i predsjednik opština, ako imate predsjednika opštine, da jednostavno žmuri i na ovakvu situaciju. Tek kad se desilo... Da, evo da nam odgovori. Izvinjavam se ako... Tačno, ovo je pitanje koje postavlja celokupna javnost u Makedoniji sad. Zato što svi znaju ovdje kako radi ova diskoteka i kad je radila i da li je radila i koliko je radila i da li na svaki koncert koji su tamo održavali, da li su imali oni pirotehnike ili nisu imali. Znači svi znaju ovdje u Kočani ili u Makedoniji. Znaju da u ta diskoteka se koriste takvi pirotehnike i niko nije to do sada ni proverio ni dao do znanja da se to treba korigirati. Da. Prema prvim informacijama, očigledno je to i uzrok požara koji se dogodio, ali naravno sačekat ćemo i zvaničnu istragu i informacije koje će ona doneti. Aleksandra, najlepše vam hvala na odvojenom vremenu. Hvala.